Le ha lefapha le entse ditshepiso tsa hore kliniki ena ya hloma o hlomolle e tla boela e sebetsa, baahi ba hlalosa ha sena se so phethahatswe. Cecilia Kotsie ya dilemo di 31 ya sa tswa fumana lesea o re o ile a tshwanela ho tsamaya ka maoto dikilomitara tse 10 ho ya batla thuso kliniking ena. Ke tshwanetse go ya kliniking ka dinao. Bona ka tšhelete ni siyo ke di sokola go adima tšhelete batho. Gona ha adima go motho tšhelete botla gana. Sena Mabote ya dilemo di 62 o re ho hloka kliniki ho ama haholo bakudi ba mafu a sa phekoleheng. Re tsokola ka kliniki kana gore re kgona go kra kliniki gore na re ba na le sekere na le high blood le mokotla. Yani go no dirang gore kana go bo sena tšhelete tsa motho tsa me o adima madi ya gore o e kliniki o sa kgone go a kliniki. Athe ba bang ba baahi ba hlalosa ha ba sa kgone ho fihlella ditshebeletso tsa bongaka nakong ya dikgohola nokeng ena. Ha molapo o tletse ha re kgone ho tla kliniking bitsong la molapo, so ha re kgone ho nna di-treatment tsa rona sentle. Komishini ya ditokelo tsa botho e re ho hloka kliniki ke kgatikelo ya ditokelo tsa botho. In terms of our constitution, everybody in South Africa has the right to access healthcare services. Now, for ordinary people in the street, public healthcare is the closest. Most people don't have access to medical aid, so they cannot access private healthcare. Lefapha la Bophelo Northern Cape le re le tshwere ditherisano le mmasepala wa Dikgatong ho rarolla mathata a metsi le motlakase kliniking ena. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Stilvater.